Dobrodošli u drugu epizodu According to Kristina podcasta, gde pričamo na temu ličnog i profesionalnog razvoja, produktivnosti, putovanja, ali i o mnogim drugim stvarima važni svakoj odrasloj osobi. U ovoj drugoj, a zvanično prvoj epizodi sa nekim kontentom, želim da vama uz jednu šolju kafe kažem nešto više o određenom osjećanju ili bolje reći o životnoj filozofiji koja je prisutna kod nas, a to je da morate biti jaki i da morate sve da uradite sami. Pa hajde da zajedno razmotrimo ovakve stavove i do čega oni dovode. Najviše možemo u kontekstu društva da primetimo te morate sami stavove i imajući u obzir karakteristike našeg, pa generalno i svih balkanskih naroda ovde prisutnih, mogu da primetim da je normalno da se ljudi smatraju slabićima čak i za najmanje stvari i za najbeznačajnije stvari. Šta hoću time da kažem? Kako god pomoć da tražite i kakva god osjećanja da izrazite da uopšte ili izgleda da ste slabi, ljudi će to osuditi i proglasit će vas slabićem i čak i ismejavati. Na Balkanu još od malena vaspitavani smo da ne tražimo pomoć. Nebrojeni su primeri roditelja, počevši od roditelja u mojoj sredini, koje su svoje deci govorili kako je sramota plakati, kako je neko slabić što plače. Samim tim deca povezuju to osjećanje plakanja, odnosno to osuđivanje plakanja sa generalnim izražavanjem osjećanja. Međutim, to na kraju dovodi do toga da mi osjećamo izvesnu bojazan za iskazivanje onih najdubljih osjećanja, što kasnije veoma otežava i komunikaciju, pa i neke kasnije međuljudske odnose. Šta je u stvari problematično još kod ovoga? Iako smatram da žene imaju neki generalno blago ugrožen položaj, da tako kažem, ipak u ovom slučaju muškarci su dosta na gubitku. Šta to znači? Generalno na Balkanu muškarci se smatraju pod hraniocem i braniocem, znači oni su ona da rađa, on da brani moment. I samim tim oni su totalno osuđeni da nikada ne plaču i da nikada ne pokazuju svoje osjećanja. Šta to znači u stvari? Izuzev onog na početku, znači iz samog detinjstva, kada deca budu obeshrabrena da pokazuju svoje osjećanja i generalno plaču, jer time kao pokazuju nemoć i generalno bivaju nemoćna, što zapravo i nije tačno. Muškarcima je definitivno još gore. Samim tim što se dešava da muškarac zaplače, on biva osuđen kao da je, hajde neću da upotrebim tu psovku, ali znate na što mislim, da je slab, da nije sposoban i generalno tada se on osjeća ugroženo i slabo. Na stranu to što to posle rezultuje slično kao i generalno kod dece, nezavisno od pola, to naročito kod muškaraca rezultuje time da oni nisu baš vični pokazivanju svojih osjećanja i da samim tim što bi pokazali osjećanja, oni se tako osjećaju kao da narušavaju svoj identitet ili svoju snagu, što naravno nije ni tačno. Znači, kao posledicu toga, u stvari dobili smo pripadnike jačeg pola koji su preterano očvrsli, da tako kažem, koji se teško otvaraju i pokazuju osjećanja, pa se događa da na taj način od sebe oteraju i neke važne osobe. Sva sreća, te nismo više u srednjem veku i danas je sasvim u redu pokazati osjećanja. Naravno, to ne treba ići u totalno drugu krajnost, da gušimo druge ljude i da opterećujemo svojim osjećanjima i svojim brigama. Međutim, svakako je za međuljudsku komunikaciju bilo u kom kontekstu potrebno malo razotkriti se i pokazati šta stvarno mi mislimo ili osjećamo kako bi drugi mogli da na adekvatan način na to odgovore i da se u skladu sa time ponašaju. Što se tiče šta će društvo reći, postoji jedan stav kod nas,
a to je mogu ja to stav, odnosno u konkretnijem slučaju mogu ja to sam ili mogu ja to sama. Na šta konkretno mislim? U društvu gde nije tako uobičajeno i nije tako poželjno tražiti pomoć, nego želimo svi da budemo što više sposobni i što više samostalni, što je naravno i razumljivo da kao odrasle osobe želimo da budemo takvi, javlja se neko ponašanje da sve treba i moramo sami da uradimo. U svom ranijem tekstu, koji se zove Mogu ja to stav i dokle me on doveo, pričala sam malo više o nekim stvarima. Ovaj tekst se generalno odnosi na stav da vi možete nešto da uradite, odnosno povezan je sa samopouzdanjem. Međutim, ja sam ovde dala i paralelu sa mogu ja to sam. Šta to znači? Znači, ja sam dala neke prednosti i nedostatke osobine da se trudite sve da uradite sami i neke dalje smernice zašto je to dobro ili nije dobro. Naprimer, u trenucima kada kažete sebi mogu ja to, odnosno mogu ja to sam, vi u stvari zasučete rukave i prionete na posao i to je u stvari, ta neka upornost bit će vaša karta do uspeha. To je znači jedna od prednosti kada ste stava da možete sve sami. Evo još nekih prednosti. To je neko sticanje životnog iskustva, samim tim što vi hoćete sve da uradite samostalno, bez neke pomoći, vi u stvari prolazite kroz svaki aspekt određene radnje ili osjećanja ili učenja neke veštine i to vam omogućuje da zapravo stičete životno iskustvo. Dalje prednosti su učenje novih stvari, što je direktno povezano, ušteda vremena i novca, znači kada izaberete da uradite nešto sami, možete recimo, hipotetički ako hoćete neku kozmetičku uslugu da eliminišete i sami radite, tipa nećete da vam neko sređuje kosu, nego odaberete da vi to sami uradite. Na stranu to, kako bi to posle izgledalo, vi na taj način možete uštediti vreme do frizera i od frizera ili vreme za zakazivanje ili vreme za čekanje na taj termin i naravno novac koji ćete platiti frizera. Dalje prednosti su rad kreativnosti i fleksibilnosti kao i poznavanje novih ljudi. Zašto upoznavanje novih ljudi? Vi kada hoćete nešto da uradite sami, vi onda izlazite iz određene komfort zone. Možete da se nađete u nekim situacijama koje inače ne bi bile uobičajene za vas. I tada vi možete dobiti pristup nekim novim stvarima, znanjima i ljudima koji će vam posle koristiti. Što se tiče nedostatka mogu ja to, odnosno mogu ja to sam ili sama stava, može se desiti da pretrpate sebe obavezama. Znači, u pokušaju da sve postignete i sve uradite i da ne tražite nikakvu pomoć, bilo da ste nešto obećali kolegi, prijatelju ili preuzeli na sebe neku obavezu da biste se dokazali sebi ili drugima, prihvatanje ovakvog tereta može zapravo biti pogubno. Prvo za vaš raspored koji je verovatno pod pretpostavkom da ste odrasla zaposlena osoba verovatno pun već ili ima posledicu za vaše psihičko blagostanje. U ovim slučajevima najčešće ćete biti ili previše ponosni da odbijete ili još gore da odustanete od svega jer ne možete sve sami. U stvari, ako zatražite pomoć, ne znači nužno da ste slabi, ali o tome ćemo već kasnije. Više na ovu temu mogu ja to, odnosno mogu ja to sam ili sama, možete čitati u mom tekstu na blogu Mogu ja to stavi dokle me on doveo, kog ću ja linkovati u tekstu. Ne morate sve sami u ličnom životu. Kada kažem lični život, ja podrazumevam tu odnose sa prijateljima, porodicom i partnerom. Oni, iako nisu primarno vaš tim za jačanje samopouzdanja ili kako god to da definišemo, oni zapravo treba i mogu da budu velik oslonac u vašem životu. Pravi prijatelj i posvećen partner i svakako član porodice bit će vaša podrška u kriznim situacijama, pa čak i tragedijama.
Od njih zapravo ne možete da očekujete ništa. To je samo njihova dobra volja da vama pomognu, ali istovremeno negde se u takvim bliskim odnosima se i podrazumeva da će oni biti uz vas kada je najteže, iako naravno ne treba to da zloupotrebite. Ako morate sve sami, ako uhvatite sebe da ste ostavljeni da uradite sve sami, bilo da je reč u prijateljstvu, porodici ili ljubavnom partnerstvu, to definitivno znači da treba da promenite svoje životne saputnike ili saradnike. Porodicu ne možemo da odaberemo, ali prijatelje i partnere definitivno možemo. Samim tim, ako se neko u vašim kriznim situacijama ne ponudi da pomogne, bez obzira na to da li vi to izričito tražili ili ne, to zaista dosta govori o njemu. Vi zaista ne morate sve sami u vašem ličnom životu i ne treba sami da prolazite kroz određene neprijatne situacije i teške situacije. Ono što vi možete je da pokažete da vam treba pomoć. Ljudi umeju da budu jako ponosni i jako tvrdoglavi, znam to sama po sebi, međutim, to nije dobro za našu psihu i nije dobro za dalji život. Ukoliko prijatelji, porodice i partner, i pored njihovih nastojanja da vam pomognu, nisu to u stanju, vi uvek možete potražiti stručnu pomoć. Pod stručnom pomoći podrazumevaju se rad sa psihologom ili psihijatrom, a u novije vreme rad sa raznim life coachovima, savetnicima ili gestalt savetnicima. Ja ću u ovom delu da se orijentišem samo ka psiholozima i psihijatrima. Na Balkanu postoji velika stigma u vezi sa odlaskom kod psihologa ili psihijatra. Ljude koji rade na sebi na taj način smatraće i prozivaće lenjima da rade sami na svom problemu ili beskorisnim. Međutim, to uopšte nije tačno. Samim tim što pristajete na rad sa psihologom ili psihijatrom, vi u stvari činite dosta za vašu psihu, zato što je potrebno da neko sa totalno objektivne strane sagleda vaše probleme i da vam akcioni plan kako ćete raditi. To nekad ne možete sami i ne treba sami da radite. Upravo ovaj podcast namenjen je tome da vam približim različite opcije kako možete pomoći sebi da rešite određene probleme, a da to ne radite sami, jer nekad ne možete sami. Bez obzira na ove predrasude koje vladaju kada je reč o odlasku kod psihologa ili psihijatra, ukoliko mislite da zaista niko ne može od ljudi koje poznajete da vam pomogne, uvek je najbolje okrenuti se profesionalcu. Ne morate sve sami na poslu. Uprkos današnjim organizacionim vrednostima, vi zaista ne morate da haslujete i sve sami da odrađujete, čak i ako zaista ste samozaposleni. U slučaju da radite sami, od kuće, bez dodira sa nekim timovima, vi dalje možete osmisliti vaš mini tim. Šta to znači? Naprimjer, hipotetički da ste vi preduzetnik koji radi sam od kuće, vi možete imati neke saradnike ili bar neke prijatelje iz iste branše od koje ćete reflektovati neke vaše ideje i sa kojima ćete razmenjivati mišljenja i znanja. Znači, vi nemate kao neki radni tim, ali imate neki vaš tim za podršku poslovnu od kojih ne morate nužno tražite usluge, ali eto možete da razgovarate o poslu ili o trendovima u vašoj oblasti ili slično. Što se tiče rada u firmi, bilo da ste in-house ili remote, vi imate tim sa kojim radite uglavnom i bez obzira na to da li ste timski igrač ili ne, vi ćete morati prosto da sarađujete da bi prosto firma funkcionisala kako treba da funkcioniše. Rad u timu ima dosta prednosti. Ja generalno baš volim da radim u timu i mnogo mi više prija nego da radim sama. Čak pod pretpostavkom da radite u normalnom timu gde su zaista svi posvećeni istom cilju, i naravno u svakom timu ima nekih manje i više posvećenih, ali pod pretpostavkom da svi radite
relativno isto, vi možete da konstruišete neku, da kažem, sinergiju, tako što će vaš zajednički rad dovesti do nečega potpunog novog i nečeg totalno dobrog. Neki od razloga zašto ja volim da radim u timu su društvo i sinergija. O sinergiji sam upravo pričala. Reč je o tome da nas nekoliko bolje ćemo raditi, nas nekoliko zajedno bolje ćemo raditi nego svako od nas pojedinačno svoj deo posla. Šta to znači? Znači, mi smo u prilici da razmenjujemo ideje, iskustva, da gledamo kritički na neku ideju i da dajemo neke nove predloge našim saradnicima. U svom tekstu Rad u kolektivu za početnike, koji ću također linkovati u opisu podcasta, ja sam dala neke određene smernice kako funkcionisati u timu. I to specifično kada postoje neki konflikti. Konflikti u timu mogu biti jako naporni zato što onda svi učestvuju u tome i to se onda odražava na rad. Međutim, postoje neka rešenja i upravo o tome sam ja pričala u ovom tekstu koji preporučujem da pročitate. Što se tiče dalje rada u timu, znači ono stvarno može biti dobro za vas, možete dosta toga da naučite i na emocionalnom planu, odnosno na planu međuljudskih odnosa, ali i na poslovnom planu. I savjetujem vam da iskoristite tim i da prosto povežete se sa ljudima i ne morate ništa sami da radite. Znači, treba da radite u timu kada već imate tim na raspolaganju. Još jedan aspekt o kojem želim da vam govorim u smislu da ne morate sve sami na poslu je outsourcing. Šta je zapravo outsourcing? To je jedan pojam iz ekonomije koji zapravo govori da prepustite, da kada imate neke određene obaveze ili zadatke koje treba da uradite, a ne znate svaki od njih pojedinačno dobro, da one koje znate slabije ili nemate vremena prepustite profesionalcima u toj oblasti. Šta to konkretno može da znači? Hipotetički dobili ste zadatak u okviru vašeg tima da pravite prezentaciju i izlaganje pred klijentom. I to je veoma važan klijent, znači ultra treba da se spremite i fizički, i psihički, i kozmetički. I onda morate da uradite svašta nešto pre te prezentacije i sada vi recimo napravili ste prezentaciju, ali niste tako dobili u dizajniranju te prezentacije. I sad znate da će vam to oduzeti mnogo vremena, a recimo ono što ste najjači, to je izlaganje usmeno. Bolje bi bilo recimo da outsourcujete, pa makar i platite nekome. Mislim, outsourcing u smislu tima možete da date nekom kolegi, recimo ko je dizajner, da to uradi, a kome to naravno neće predstavljati nešto mnogo teško. Ili recimo ako radite sami, možete da outsourcujete nekom freelanceru i da to uradi za vas, da biste vi to vreme koje biste otegli na to dizajniranje koje možda ne znate tako dobro, iskoristili na pripremu usmene prezentacije. Outsourcing je super ako radite sami, ako imate novca da to platite, ili ako radite u timu, ako je prosto takav dogovor. Ali najbolje je ta neka podela rada i specijalizacija, uslovno rečeno, gdje vi možete da radite ono što najbolje znate. To je što se tiče posla. Negdje pri kraju ovog podcasta želim da pričam malo o traženju pomoći. Da li je to u suštini slabost ili odraz snage? Nešto o ovome pričala sam i u ovom mom tekstu koji sam već spomenula, mogu ja to stav i dokle me on doveo. I tu sam rekla jednu važnu rečenicu, a to je ako tražite pomoć ne znači da ste slabi. Znači, ako tražite pomoć, to ne znači i da ste slabi. Želim da dobro upamtite ovu rečenicu, zato što potrebna je velika snaga i fizička i psihička da obavite neke zadatke, naročito neke koji su vam teški ili mučni. I potrebno je još više snage da zatražite pomoć oko toga. Traženje pomoći, kakva god da je, nije sramota i nije glupo. Naravno, svi ćemo, većina ljudi, ima i onih koji se provlače kroz život, ali većina ljudi će sami pokušati da urade nešto, ali šta kada zaista ne možete? Potrebno je da neke zadatke uradimo sa više koncentracije, više kvaliteta i treba će nam više vremena za njih. Neki od njih zaista ne morate da radite sami.
Vi naravno treba da se posvetite i da se skoncentrišete, ali prosto traženje pomoći je sasvim u redu i to može sve u dvoje, u troje, u timu lakše i kvalitetnije da se uradi nego da nešto sami radite. I za kraj, spremila sam vam neke linkove korisnih tekstova koji će vam se možda svideti, a govore o sličnoj temi. To su tekstovi 5 lekcija kojima me naučio karantin, sindrom uljeza, odnosno šta ako nismo dovoljno dobri i ko nam postavlja standarde. Savjetujem vam da pročitate to. U komentaru na podcast ili gde god želite, može na mail, možete napisati vaše viđenje ove stvari, da li vi mislite da mi sve treba sami da uradimo i koje su to situacije kada moramo, odnosno ne moramo sve sami. Hvala vam što ste slušali ovu drugu epizodu, ali zvanično prvu sa nekom temom, According to Kristina podcasta. Ukoliko vam se ovaj sadržaj svideo, podelite ga sa drugima na društvenim mrežama, a možete pratiti za sada na According to Kristina sajtu, YouTube kanalu i SoundCloudu. Hvala vam na slušanju.